ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎꯗ ꯂꯝꯕꯤ ꯆꯠꯄ ꯉꯝꯗꯕꯗꯒꯤ ꯒꯕꯔꯅꯔꯅ ꯍꯦꯂꯤꯀꯣꯞꯇꯔ ꯇꯣꯡꯗꯨꯅ ꯆꯠꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨ ꯏꯀꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣ ꯏꯕꯣꯕꯤꯅ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ISTVꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯃꯤꯌꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯕꯨ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯆꯔꯤ꯫ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯎ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅ ꯄꯤꯖꯔꯤ꯫ एयरपोर्ट की राजभवन फाव लंबीद चटप ngमदबदगी गवर्नर हेलीकॉप्टर तोंगलग चटकी हैबदु यामना इकाइनिंगाइनि हाइना हानेगी चीफ मिनिस्टर अक्रम इवोबिना ngasi कांग्रेस भवन पांगतोक थोरम अमदा पामुइसंग उनबदा फोंगदोखरे मांग मखा तारादुना गवर्नर ना हेलीकॉप्टर तोंगलग चटकीबदु मदुदा इकाइगदोरिबसी इंडिया की प्राइम मिनिस्टर अमदी यूनियन होम मिनिस्टर दे मांग मखा ताना हाइकिबदा मणिपुर मनुंगदा मणिपुर थाबा यारे हैबा वफम असे गवर्नर ना तसेंगना सोइकिबो ओइबा ताराबदी मणिपुर मियामदा सोइख्रे हैबा ngमगदबनी करीगुंबा मकोक थोंगबगी अयाबा यावदना महार रेजिमेंट के कांगबुना थबा अदु चथबा ओइरमलगना मखोइगी मथक्ता चपचाबा एक्शन लौगदबनी हाइखि ngarang makta loiraba kilometer manga taruki airport taina si phauba lakpa lambi sidabu governor se leipak ngai bane ni se pikraba state kilometer manga taruki si ju ada jungle da kaida satpa lambi su nataba sidaida by road ta travel tawba ngamdadna helicopter na pick up tawga sida targa rajabhan sangi si ikai ni ngai ni si ikai ni ngai ni kanano ikai du si अमित शाह दुनी नरेंद्र मोदी सी इकाई निंगाई ने बसेब इकाई निंगाई ने बा अदु आइना मसीदी अखोई मणिपुर की प्रजा सिंह दा इकाई ब पीबनी मणिपुर से अखोई इंडिया की पार्ट अमन नती सु हाईबी रोबा अखोई करिनो अखोई खने जरगे मणिपुर से इंडिया की सरुक अमन नती हायर सु गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना हाईबी रोबा अखोई लैरिबा मणिपुर की प्रजा सिंह अखोई मयाम खने जरगा मणिपुर से अखोई साई थन्ना अखोई ngaksenaba ahalaman hakta ipa ipu lai haktak tai sunga aga अखोई लाइने अखोई ngaksenaba सेंगना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना हाइबीरो मधु क्लैरिफिकेशन तौबिरो अदुगा मणिपुर से इंडिया की पार्ट अमने हाई तारगदी मसीबु भारत की मैप तगी मणिपुर थाबा यारोयन थारिसे मसी गवर्नर ओइबा याय सिक्योरिटी एडवाइजर ओइबा याय डीजीपी ओइबा याय कनानोमना ऑर्डर तौरीबसे मधु लाले हाइदना मणिपुर की प्रजा सिंहदा अइना खंजबदती मसी मोय हाइभम थुई हाइबसी करिगुंबा मोयना लानमगदेबको मोयना लाना एडवाइस तौबोरमगदी मसी हाइजगदबनी हाइबसे आई सुमाइना आई थमजनिंगबनी महारेजिमेंटो अदुना मणिपुर की ममिंग से लौथु हाइना हाइरुसे मोइना कंपिटेंट अथॉरिटी की मथक की ऑर्डर में याउदन तौरमदब तारगदी हुजिक फाउबा महारेजिमेंट की कांगबू से एक्शन लौदन तुमिना लेरिसि करिगिनोबा महारेजिमेंट मोइ हाइजगदमनि खुल्लोलगा अखोई सोइग्रे हाइबने यारोयबा एक्शन लौगदमनेबा एक्शन जु लौदेसि करिगिनो हुजिगु तुमिना लेइसे हानगी चीफ मिनिस्टर अक्रम इवोबिना मखा तारादुना बीजेपी की लैरिबा एमएलए अमदी मखोइबु सगोलिबा कांगबुना पुनसनदुना कॉन्स्टिट्यूशन की मतुंग इना लेंगाक सेमना बाहोनबगी महुता CSO सिंगदा ऑनसेंदुना ताइनाबासी मसागी मथौ मसखंगदबगी थौंगी हाइखि मदुदी बीजेपी की एमएलए हाइबे तारे अखोइदि ममिंग पनबा भौ इकाइदा ही इज ए बिट्रेयर टू आवर पार्टी और ममिंग पनबुक तले इरेस्पॉन्सिबल होइबा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होइबगी दैट टू रूलिंग पार्टी लेबा मदुसु मोइगी सफिशिएंट नंबर लेबा अदु चलगा अखोइ सिदैदा गवर्नर दा तौरगा अतै CSO लाइरिने मोइ बीजेपी की मनुंगसिंगदो हुजे कुकी सिनाउसिंगी सथोक सचिन तौबगी मोइ राजभवन दा कैदा मोइ फोलिन तौबल लेंगबदो अदुगी मनुंग यावब ngamde हाइबा तारगसु कांग्रेस -5 से माइनस तौरोबा 55 नत्रा अदो कुकी सिनाउसिंग हुजिक लाकपदा खितंग नुंगाइति हाइगसु 45 नत्राबा 45 तो हानसु कैन तौरगा राजभवन दा उंत पुंझलगा मोय उंतंग अखोई कॉन्स्टिट्यूशन पीबा हाइ तारे अखोई हकनिको गवर्नर दा हाइजगदम नतिएबा अखोई गवर्नमेंट सेमगे अखोई लीडर से लेरे हाइबसे
हाइगे हाइदना सी असो पुंजन नबिजु इकाइद्रा बसेबा इरेस्पोंसिबल लोइबा मदु स्टेटमेंट नेना इदि समाइ थमजनिगे मणिपुर की अपन में सक्तम कायब यारोई मणिपुर मुथन होनबा चीफ सेक्रेटरी डीजीपी सेक्रेटरी एडवाइजर रिजाइन टो मणिपुर गवर्नर ना मियामदा लाले हाइवा हाइबा खोलाव क्या लाउदना ngang midang ko combination duna kawa naurem lekai dagi sinjamai fawda leriba maira paibi sing amadi miyam galoina na maira gi khongchat ama mairang khong fawba satkre maira gi khongchat adu lakpada police amadi central force singi makai dagi akanba section thorang lakhatke adubu maira gi khongchat adu yamna democratic oiba mongda sapana maram oiraga police ka mungna bana singba thokide मणिपुर द प्यार थंबा यारोई मणिपुर की अपन में सक्तम कायबा यारोई मणिपुर मुथन अब होनबा चीफ सेक्रेटरी डीजीपी सेक्रेटरी एडवाइजर रिजाइन टो मणिपुर गवर्नर ना मियाम द लाले हाइजकदबनी हाइदना ngranida खागेमपल्ली पंथक पंखा मेरा पाइबिना खागेमपल्ली बरिंगदा ह्यूमन चेंज सेमदना स्लोगन क्या लाउख्रे रोंगपुर द लैबा कैसाम लुहोंग संगलेंदा मणिपुरी नेशनल काउंसिल एमएनसी Manipuri Youth Front of Assam Maifa amadi Young Manipuri Council Assam YMCA gi apunba thausil makada Assam gi maru eba tungan tungan lup kya golena Assam da leriba Manipuri singi yefana bagi amachangai raba Manipuri Autonomous Council tanabagi matangda miphamama mai pakna pangthokre Kangabam Sanchi Kumar retired ACS na mifamapu amadi tungan tungan balup singi president singna president member oidina pangthokiba mifam aduda taliba miyamna yamna kupna khanaraba matungda Manipuri Autonomous Council Demand Coordination Committee Assam haina mingthonba Autonomous Council Demand Committee ama semki Coordination Committee asigi thopuba singdi chairman da Kangabam Sanchi Kumar working chairman da Ngangom Ramakanta yaungna thopuba sing khankhre Thangta Federation of India gi miyang makada hoya lalong thangta association Manipur na senduna thasgi tang kontra phawa nimit marini sathagadaba national thangta tactical official amasong courses singi oiba residential coaching camp ama thangta sanglen jumnam hoidromda India gi tongan tongan ba state taramai dagi lakpa instructor amadi course dipu taruna saru yaraduna hodokre hodokpagi tharomda World Thangta Federation gi Grand Master Dr. Yumnam Prem Kumar Federation asigi Deputy Grand Master Thaunawjam Priyo Kumar Deputy Grand Master Haikruzam Cha Babu Susaruyaki Thangta haiba masana si sahi khargi mamangdagi National School Games amadi Khelo India Youth Games asu yaure adubu India gi official amadi coach singi awapalari aduna India lengangna Sports Ministry gi instruction pokta matung ina Thangta gi oiba rules and regulations asi haujikti computerized tobuna maram oiraga matam matam gi ahoma kya lagle India gi state ki coach sing asi jab manaba rules and regulations sathanabagi pandamda sahi khudingi coaching camp asi sinbani haina World Thangta Federation gi Grand Master Dr. Yumnam Prem Kumar na phongdoragli Bharat ki hek laidiba coach myam je samanaba step ta rule and regulations su si ta do or don't saibse ekona takpiba adagi thanglon makto ro su thanglon loin ta yam takpanate khara makhai di moirom da kitang khangal laga moina madu hayang competition da ekoi hi mai angang da performance tau yaw yana na bagi tawani adagi ekoi gi state da thangta da phunaba da makal ani le adu individual da ekoi gi makal ani hum thona khai dui adu jing do state bharat ki state ki angang khai jing si participate tau jaba yana na bagi state mai coach sing sai koina kawra pang thok pani ngasina ahan mani adu state da ekoi state taraga mari manga gi ekoi gi instructor sing lai mayang ubi di dungai Paugi martana tenba break talozare Matamgi nungsit nungsa amadi ayinga sana maram moiraga lok tungba amadi khubana singba tatana thohalli pumna maksibu khudakta phanba ngamlaba Capidon cup syrup 100% herbal product ni lok khubada natana nakmahi chelaba amadi khangnaw maring chatlaga lok kangkhu khuraba Capidon cup syrup thakpiu Capidon cup syrup I gaming Ahibamjit Kumar Singh NEET UG 2022 exam da Manipur gi oina state topper oiraki and I am a very proud student of Comet Coaching Institute.
Honglakliba punsigi lambi sida araiba chaba yaba makhai sasinari. Aduna hidak langthak kayama sadaba yarakte sasilliba singduna adomgi liver da kayam sokhalli khangbibra. Liver nabu soklaba chaning thakningba phawdaba puk nungaitaba khong hamba nungairakaba amadi kuchu kumen senghallakti. Kuding magsibu ngaktokke hairabadi Jolip 100% natural syrup amadi capsule. Jolip 100% natural syrup and capsule. Break matung ke taram na moksari makataba pawda. India ki ahanba Prime Minister Oiramba Pandit Jawaharlal Nehru gi hompumathai suba that anniversary gi thauram Manipur Pradesh Congress Committee na sinduna BT Road leiba Congress bhavan da pangthokre. Thauram adu da hanigi Chief Minister Oiramba CLP gi leader oiriba Okram Ibobi MPCC ki President ke Megachandra hanigi Deputy CM Gaikhangam MPCC gi VP Vidyapati Sanjam amadi ate Congress ki masak nairaba thaumi kya su saru yakhi. Tharamadda CLP ki leader Okram Ibobina luchingduna Pandit Jawaharlal Nehru gi mitamda lai sukatuna ikai khumnaba utki. Tharanga mari lenana hanagi Chief Minister Okram Ibobina Pandit Jawaharlal Nehru na India bu ningkha tamba purakna ba honabada asobu thodang lauramba misak amani mahangna lebak sukadamak piramba amadi lauramba thodang loiba nairoi malemda leiba mipum kudimangna Pandit Jawaharlal Nehru bu India gi new architecture of India haina haidari Technology gi lamdabu oiro hiram kudimakta ngasi India na malim gi sakot lamjelda yawbo ngamli basi mahakki sauraba thodang nani Manipur da thole beira ngasi sahi ani helagle double engine gi lega ngasi na ngasi phawba loishin mangamdre hauji phawba wathok asi loishin mangamdre basi lengak pa haitaba natraga tholiba pibam asibu fazana handle tawba haitaba gira President rule leiriba Manipur asi India gi Prime Minister Home Minister gi makada lengak asi leiribani haiki Moina competent authority gi mathaki order mi yaudana tawramdaba targadi huzik phawba mahari jimen gi kangbusi action laudana tumina lei sikari gi nova governor se leipak ngai bani ni se pikraba state kilometer manga taruksi siju ada jungle da kaida satpa lambi sunataba sidaida by road ta travel tawba ngamdana helicopter na pick up tawraga sida targa rajaban sangi siu ikai ni ngai ni si ikai ni ngai ni Madudi BJP gi MLA haiba tare akhoi maming panba bhaw ikaida he is a betrayer to our party Reslapata marui bapau amhane pizari Lambi da sapang ngamdabadagi governor na helicopter tonggira chakkiba du ikai ningai ni haina hanagi Chief Minister O Ibobina haikre Hausa Public and the SCP Manipuri Pau Matang Salajare, being Tabi Basuma Mukana, Kurunjari.